Alexa, play Lil Pump. Shuffling songs by Lil Pump. Rapper Lil Pump hian a debut album a single Gucci Gang wangin kumsang ni som pasari khan music industry aron lua khat ne lea. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci Gang hi charta hlothlingin platinum certified hialani a diplote Kanye West den anron collab ta hial boka Instagram lama po followers 17 million lion itlinga drugs shang Xanax Lean le marijuana atilai te hi atilan na sat ema wangin alar pui phiana a gets phrase pakhat minga han awvel hi awar le boka. Hey hi let's get it tina ania hey po hi alar pui viau boka kumsang ni som pakwa khan Forbes Music 30 under 30 ya alo lang hial bok achan chin la shelautan achan chin tlang pui kan ngai thadon ani. Sunburst flowers calling on Mondays overdue. Lil Pump ming dik tak hi Gazy Garcia ania kumsang ni August ni som pasaria Miami Florida US alo pianga tuda hian kumsom ni alapum lawani anau pan lai tang hian no pang fel le tha ani bik lawa kumruk mi le kan in anu le pa te hi Christmas lai nanin thena anu le pa te le a u nau te chungchang te an ming te hi Lil Pump hian apuang zar ngai lawa an chung ko chungchang a hi chuan a private a u nau pa ama aya kumthum kumli vela upa aneya a u ming po hi mutur om lawa naw me chia anei bok ni in soya omboka hei po hi anei nge ya ti in kan soi thei chuang lawani kumruk ani laya anu le pa te in thena tanga kum ni aliamin anu hian pasal dang anei le a apa nian hian an in mil lo viau bok anau pan lai hian rap le music hi alo ngai na ve shim bokani skula kal lai hian pol rukani in wait alo zu tan to a Paul sari ani in bedroom a alo zuk ru ka wangin no chwa lo ni boka school danga kala Paul so mani in swal wangin no chwa ani le boka high school ka lai po khan an skula boina lian tham siam chwa ka school khar ngai hialin alo ombok rap music a hian tui hlema se a career atan chon alo ngai tua ngai lem lawa music industry lo hi atum ngai lem lawani rapper Chief Keef hi alo ngai thana sa thina ni tuna music producer le rapper nita no pangte Smoke Purp nian hian kumsom pathum mi lek ani in anin tonga akazen pakhat hian in mail shat tira anin kom ngei ta hlea pampo in Smoke Purp agoma tangin rap aboy pui chau tana ala serious chau tana ni freestyle in rap fail china karate pampo school atanga an no chwani po in music aboy pui zela Smoke Purp ne nanin kom chu recording studio po akalngun pha viau bokani music laman boy pui pia lama hian an thian dun hian drugs le weed te anti duna thil thalo entirnan mi soi sakte dar thalang ti ke tele boyna siam shim an ching dun thin le bok heti kara hian Lil Pump po in mani a music siama chak chho tana Smoke Purp hian YouTube tutorial te anin ama beat te siam chawa Pump po motivate le a Lil Pump po hian beat te siam chho ve tan ta a freestyle rap atina sa a record ri lem lawa hetia atizel hi record ve chen du ta a rap azia ka SoundCloud ta upload ta a he rap upload masak ber hi laptop le headphones mangchi a record ania he a debut single hi aming chu Lil Pump ka ania a thian pa Smoke Purp producer ni nge a arin ai dei na ron hit chauta a reload te a views sing khat aron ni a Lil Pump po hian serious lutuka a upload ani lo nen makati hle a akal zela million views atling ta hiala single dang a upload chauta zela elementary ignorant gangslut drumstick ti te a upload zela heng a single malte te hian million views anron nei veka Lil Pump le Smoke Purp te chuan music industry a beseina an nei sang chho zela ni Lil Pump chu SoundCloud na chuan alar ne ta hle maya kumsang ni som paroka no jumper tour ha te tel thena chansa nei pa hiala Rolling Loud festival ate po perform ve ta a kumsang ni som pasaria Lil Pump hian single pani D Rose le Boss te chu SoundCloud a release le a ama a single how I na ron hit chau le a an pani views bel khom hi 70 million lion a alar tak emawang hian director pakhat Cole Bennett chuan music video a thlona siam sak aron offer ta a
D Rose music video chu siamin kumsan hi som pasari release anita a YouTube pa 140 million views lai ani le ta ani tichuan record label te po chuan Lil Pump chu anron nga event tan ta a Warner Bros Records le Twilight Global a sign ta ani kumsan hi som pasari July a debut album chu August a release ani don ti apuanga ma se delay ani a single Gucci Gang chu aron release ta zoka hei hi a single hit beralani a Billboard Hot 100 a aron lang phata hiala number 3 aron ni ta a January ni som pakhat kumsan hi som pariata RIAA chuan gold certified ta July ni som thum pakhat kumsan hi som pariata triple platinum a certified lebo Warner Bros ten contract an sign khan kumalaula tin lawa wangin ti to pani a record label sang tangin anon bena sa a ma se Lil Pump hian Warner Bros tho hi athlang le a Warner Bros noya chuan a studio album hasaber Lil Pump ti chu October ni rukum sang ni som pasari a release ta a Billboard 200 chart ta number 2 a aron oma RIAA chuan gold a certified lebo a album pani na tur Harvard Dropout chu boypui chhole tan khalin he album mi tur single Scary Drugs Addict I Love It ti te release le a I Love It a hian Kanye West a thopui boka he an hla I Love It hi Canadian Hot 100 a number 1 ani ngal bokani Jimmy Kimmel Live a single thawa album tharami tur Be Like Me a performa The Tonight Show starring Jimmy Fallon a Scary a perform bokani kumsang ni som pakwa February som ni pania a studio album panina Harvard Dropout chu a release ta a April ni som ni pali kumsang ni som ni hian video thar Illuminati ti chu Puerto Rican rapper Anuel AA ne na an siam chu YouTube pa a release lebo Illuminati Torro el Ferrari pago Illuminati fit nga le inchi ruka sang ani a kumsak ni som parial February khan an ina silai aka po awangin manani a an ina hian mi pathum lu an tuma wangin silai hi kap po kani a anu po minor omna a ral thuam hlo om an ina o ma wangin thiam lo chantir ani ve thawani August ni som hi pakwa kumsak ni som pariata Miami a license telawa motor khala wangin man alo ni bok dialexia aneya wangin thil chiar a theilo ni in asoi Ahla Gucci Gang kha minute ni le secondly chi asayani a kumsang kha zakwa somsari panga atanga Billboard Hot 100 ta lang thai toy ber ani a hemi ma a la Hot 100 ta lo lang hi kumsamli pani liam ta ami Mr Jones di Dickie Goodman la ani a minute ni le second thum ani ve thunga second kha che in anin thlawani Lil Pump hian ama in tattoo a in siama LLJ ti ani a XXX Tentacion za nana ati ani a LLJ lampum hi Long Live Jesse ti ani a X ming diktak hi Jesse Dwayne Ricardo on Fro yani Pump hian chain a war le a chain zinga man to ber pol chu a drug addict chain hi ani a dollar noi thum le sing riat manani I mean, I had to finish this for the VMAs. He literally got it 5 minutes before he won. Lady Gaga le Bruno Mars tene na tho hawa chak thu lo soi thina album Harvard Dropout a pokhan Lady Gaga feature turi da lo soya ma se Lady Gaga hi aron lang le lawa nakina chuan lapo an la nei don mana rep lama kal du wanga Harvard University Dropout tak tak ani em jo shet lawa ama chuan hei hi aron posa Pump hian athom na lui te hi homeless te na adonate thina a Gucci sweater po halo pe top to ani voi khachua concert na mi puizi ga mi pakhat chuan F Lil Pump parontia Pump chuan tunge chu tia run out atia pakhat chuan ama ani thu aron seya hei hi athleng ta ani Lano panglema se a net worth hi $9.5 million vela ya chutani